Za Banja Luku ne postoji vodič, već samo osjećaj i ljubav. Banja Luku ne možeš da prikažeš, ako Banja Luku ne osjećaš i ne znaš je u dušu. A dušu su činili i centar i oni kesteni i aleje, onaj preljepi park sa fontanom i onim nacrtanim delfinima. Dušu su činili i ono drveće, oni cvjetovi i spomenik Petra Kočića sa ispruženom rukom i prstom, a i oni stari ljudi koji su maksus došli u park da sjednu na klupi i da malo dušu odmore, što bi stari narod rekao. I Hotel Palace je činio jednu kulu, jedan spomenik, jednu ljepotu koja podsjeća mnoge ljude na lijepe dane. I restoran, i diskoteka, i sam Hotel Palace sa prepoznatljivom bojom koja je činila specifičnom kao i onaj sam krov. Bio je i stari zanatski centar, skupina mnogih radnji i kafića i poznati naš sarač i obućar i zlatara i slastičarna, a i ćevabdžinca. Kada se zaputiš ka zanatskom centru, pa odeš u Lovćen, tu je radio Mišo, ili svratiš kod Caneta i tačno si znao koga ćeš naći, jer većina raje je imala svoje mjesto, a potom skreneš u Lotus i tamo si znao koga ćeš da sretneš. Nastaviš kod našega Marijana Beneša, pa sretneš i Beneša ili brata mu Ivicu ili Benešovu sestru, jako prijatna osoba. Išlo se i u Bumbar, Buljoni. Ako želiš dobru kafu, onda skreneš u bosansku kafanu. Bilo je tu i prekrasne limunade, a i kafa se nekada pekla ručno u onom crnom limenom malom Dolap. Bilo je omiljeno mjesto školaraca, a i mladi. A i kafe Bisić je bio za raju, a bogami i kod Ake, a i bar 988. Mogao si da pojedeš i dobre ćevape kod Tovke. Tu je radila naša Zumra u toj ćevabdžinci. Ili burek kod Hazbija, ili dobre kolače kod Enesa. U stvari, mogao si da biraš raju, mjesto, a i da skreneš ponekad u pivnicu. I tamo je mjesta bilo i za raju, i stare, i mlade. Možda sretneš i našu legendu Jelu, koja je uvijek bila sretno, vesela, a i pijana. Mogao si hodati Gospodskom ulicom, koja je odavala poseban šarm, i vidjeti nečeškani radnji sa prelijepim izlozima i sav onaj narod. A onda nastaviti do parkića poznatog okupljališta mladi i čuti preljep žubor mladosti, osmijeha, kikota i očaravajući osmijeha lijepih djevojaka i momaka, mjesto mnogi nas koji ćemo se uvijek sa uzdahom prisjetiti. Ili otići i do kabarea, gdje si uvijek mogao naći lijepo društvo, a za starije legende još uvijek postojala kafana Mostar sa poznatim kariranim stolnjacima i aluminijskim pepeljarama, koja se nalazila na kraju parkića kod one slašćarne u kojoj je na zidu pisalo jako zanimljiva poruka šaljivog karaktera. Ako ste zadovoljni, recite svima, ako niste, recite samo meni. Ili otići do Hotel Bosna, koja je posjedavala ponekad diskoteku dole u podrumu, a i restoran i okupljalište za zaljubljene parove. A ljeti uživati i u muzici i prekrasnom ambijentu ljetne bašte, u kojem između stolova kad bi došao i naš legendarni Samir Čampi da vam ponudi lijep osmijeh i ružu ili ljubičici iz korpe za vašu voljenu za kojom sjedite. A preko puta je bio i Sebastian diskoteka. Na vratima bi vas dočekao Billy, koji je jako poznat po dajaku, drag i vesel momak. A kada stanete pred Bosku, na ulaz ispred Boske možete kupiti lijep buket mimoze kada je sezona od našeg prijatelja Marinka i Senke. Poznati dobri ljudi,
i malo je onih ko nije znao za našeg Marinka i Senku. A otići ispod Boske, koja je nekada bilo kupljališta mladih, kod one trafike, se nalazilo i Kino Palas, a i restoran u kojima ste mogli jesti girice, a i naručiti burek ili pečeno pile. A do nje je bila i lijepa slastičarna, sva u staklu. A odmah do te slastičarne je bila i pizzerija, koja je očaravala sa mirisom, a ja kao dječak bi prepoznao svaki miris pice i znao bi pogoditi da li je Merima ili Andrijana ili lovačka pica. A pivo se posluživalo onim velikim kriglama. Ako kojim slučajem prolaziš kroz tržnicu i tamo se znalo ko je ko, bilo je i veliki, a i malih prodavača voća, povrća i bostana. Tada su bili poznati braća Dujdupi, Žare, Pašo, a i naš Žučo Barbutaš. Ako uđeš u zatvoreni dio tržnice, onda bi osjetio veoma ugodan i jak miris, jači i od opijuma. A to je miris kajmaka, sireva, mlijeka i tako udisao dok ne padneš u nesvijest. A mogao bi i da navratiš joj lijepu samoposlugu tu na tržnici koja se zvala Zagreb. A poslije tržnice mogao bi krenuti i ka bulevaru i otići i jesti u restoran na bulevaru. To je onaj restoran što sam izabiraš jela. A na spratu bi u ljetno doba bila i muzika uživo, pa sjedneš na terasu i posmatraš noć sa prelijepim pogledom na grad, zaljubljene parove, a i na Kastel. Ako si krenuo ka Mejdanu, sigurno nećeš promašiti ni Kastel, a ni Safikadin kamen, na kojoj zapališ svijeću za ljubav i sreću i pomisliš koju želju. A onda prođeš kroz Kastel i možeš da navratiš u prelijepi restoran Kazamat, pa sjesti u baštu i topiti se od gledanja na Vrbas i šumove Vrbasa. Ili kafić Kula, izađeš kroz onu veliku kapiju, pa malim putem kraj onih topola izađeš na gradski most. Možda sretneš i našu legendu Aleta, kako reguliše saobraćaj, a iza njega bi stajala ona statua sa Eminom i česma sa koje se mogao napiti vode. Ili čim priđeš most, pa sa desne strane mogao si pojesti ćevape kod onog Albanca, ili kupiti koju igračku kod one mirne i lijepe žene, koja bi mi ponekad krišom dala novaca da kupim sebi žetona za igrice koje se nalaze iza njezine radnje. Ona je bila majka od Čajić, Muće, Fikrete, Čaj i Fude. A malo niže bi mogao pojesti burek od Hazbija ili otići kod Ene u bar, a ko poznaje bar Eno i braću Haskiće, onda zna i čitav Mejdan, a i cijeli potok. A sada nabrajati sva imena bila bi podugačka lista. Bila je i diskoteka Music Hall, pa tako da na sve tri strane grada imao si po jednu diskoteku. Music Hall, Sebastian, New York, Borik. A prije toga su bile isto i bašta Sezove boje, Jazz, Palace, Max i Pećina. Ako kojim slučajem neko ima problema sa Sef, Brava ili auto, pa zna se onda, pašalići. Oni otvaraju i ono što milicija i sud nije mogla da otvori. A ko još nije čuo za familiju Pašalići? Bila je i ona pekara kod Čuluma. Oni su bili posebna radost za Raju kada izađe iz kina Vrbas, a lepinje i kifle vruće mamilina. A ako si željan barbutanja, onda popiješ koje pujiće iza Čulumove pekare u onoj kafani gdje su kasnije bili i poker aparati, a onda pravac ispod kino Vrbas.
na onoj plaži i betonu na rijeci Vrbas, razbaciš koju ruku, ali ne pokušavaj na veresiju, jer će biti tamburanja. Ako kreneš ka Borik, nemoj slučajno a da ne svratiš u Mustang ili Signal, a možeš i u Zdravljak kod Luke i sina mu čere, da navratiš pa igrat flipera, a možeš i u Upitnik, Kajak ili Veneciju, legendarna mjesta, a K4 je kasnije došao. Ako želiš baš ono raju i ako misliš da si poznatiji, onda obavezno svratiš i u Bombaj kod starijeg rahmetli Zulić i njegovog rahmetli sina Alena. Tu bi našao dosta malo ozbiljnije raje, a sreo bi i Jakija. Borik je imao i lijepu diskoteku u dvorana Borik. Držao je Pečo, a onda Arac. Sada nabrajati sve te lokale i face i barove, ostarčili se pa do Borika ne bi imalo smisla. Trebala bi mi čitava knjiga. Ako kojim slučajem kreneš ka Hiseta, možeš svratiti i u 3 Fenjera, a vjerovatno i čuti za Hodžić Nečka i Mustafu, koji su radili dobre tetovaže, a voljeli bi i da popiju malo. Bili su strašni drugovi i veseljaci. Također čuo bi za rahmetli Azura, koji je bio živac svoje vrste, a bio je strašan drug, što se kaže dijete sa Vrbasa. Možeš i u lijepi park na Hisetama da svratiš i da malo odmoriš u tišini. A kada bi išao sa Hiseta ka centru, mogao bi kod fakulteta stati u Play-off kafić kod braće Softiće. Bilo je lijepo mjesto, puno studenata, raje, a ako ti šta zatreba, onda ideš i u robnu kuću Nana ili kreneš jednostavno ka Laušu. Lauš je uvijek bio specifičan sa mnogo zanimljivih mjesta i veoma poznatom rajom i facama. A već krajem 80. i početkom 90. su počeli mnogi barovi i kafići da niču, a između njih se nekako najviše i najbrže izdigao Ševa. Radio je po cijelu noć i svašta se pričalo, ali je bio mjesto za sve i svakoga, što je valjda to i doprinalo da bude mjesto zanimljivi ljudi i različiti karakter. Dok Sirano je stara klasa i posebna priča i poseban brand, uvijek bila na visokom nivou i vrhunska usluga. Ako dođeš u kafanu Neptun, mogao si igrati flipera tamo iza kafane u onoj garaži. Nova Varoš je bila uvijek između centra i naselja. Najbolje se isticao kafe Kantun, Šarm, a kasnije i Dijamant. A ako odeš malo niže prema autobuskoj stanciji, onda nećeš promašiti i Golden Guard, koji je bio po čitavu noć radio. A blizu je bio i onaj Mozart, popularni kafić za studente, a i Pećina kafić kod Stočne pijace. Sada sam već malo i umoran, a Banja Luka se ne može objasniti na jedan papir, na jedan list ili u 5 minuta na mikrofon. Banja Luka treba da se prođe, doživi i objasni, a ja ću i dalje nastaviti. A nastavit ću sa Vrbas plaže, Šeher, Suturlija, Šehitluci, Buđak, Zalužani, Trn, Raja, Aščinice, a i restorani. Pozdrav, Banja Luko.